amohela ho tseba ka morero podcast ya rona ya morero wa metsi dihlaba tsa Lesotho e ratwang haholo ke wena. Tsatsing lena re tlo pheta mehlala. Basotho ba re ho pheta mehlala ke ho belaela. Ne ke ile ka bua le ntate Heshepe seasoning ya pele. Ke kgutletse ho yena hape hobane ditaba tsa hae di le tsa ratwa haholo. E ka ba ka di-comment hopola hore le ka jeno ntse re beletse di-comment tsa hao, re ntse re lebeletse di-like tseno tsa hao le hore o tlo go sala morao maqepheng ohle a rona a social media. Ntate Heshepe, Ntate Kgauwelo Heshepe ke livelihoods officer mona morerong wa metsi a dihlaba tsa Lesotho. Tshwarane le ka nqina le ka nqina. Jwale tsatsing lena ke batla hore ke tle ke mo notle wena mmuhi tjhe o tla tjho le wena hore na o bone ditaba tseno jwang. Hantle ntle ke mo notlela hore ke mo fe ditaba tse tharo fela wa ditaba tsa hae di ngata. Ke batla tlo bua ka taba ena ya ho hlahloba hwa ditsebo, ho ba re bana le ditsebo fela ba sena mangolo hore na taba eno e tswa jwang ba be ba fihle moo ba nang le mangolo le mane mo ba sena mangolo hore na e fetela kae hore o bore e re ke o fe ntho bitsang refresher ke go hlokohla hape ke bona hona ditsebo tseno di ntse di le teng mohlomong ha a sa tla ya fumana lengolo nakong eo. Jwale re mathe ka pele re bue ka ditaba tsa bohahlaudi e tle ga re lo phethela mola re mathe ka pele nyana re fihle re tle tabeng ena e ratuwang haholo ya phalliso ho jwang e ka re taba tsona o jwalo ntate o ko hloqale mona mo ke reng re qala kwa bana ba ditsebo jalo o tlo bontsha hore na ke batho ba ba hlahaya ho kae ke lefupulo le nkang kae mme taba yeno boinahano bono ba go fela taba ena e tle etsahale mohlomong botsetswe ke eng andate ke a leboha ntate e re ke qale ka hore fela ntate ditaba tse amanang le ditsebo di na le thuso haholo ka hare ho project e ntseng re sebetsana le yona hobane go na le batho ba bangata ba nang le ditsebo tsa mosebetsi wa matsoho tseo ba di fumanetseng mesebetsing e fapaneng dibakeng tseo ba ileng ba sebetsa ho tsona pele ho project ena. Empa o ka fumana hore go hloka lehlohonolo hore motho ya jwalo o na sa atleha hore a lo fumana mangolo ka sekolong le ha sa thola ka sekolong ha kalo fela o tjhorile tsebong e tsepetswa majweng ke ntate ho ntsona le ba bang ba ntseng ba ile ka dihlopheng fela ka ha lengolo lena le matla a itseng ao o ka fumanang hore le mekontraka ka yona ba le hloka e be pelo e nngwe ya bohlokwa re batla mangolo a thuto ebile re boetse re batla le mangolo a pakang ho tseba mosebetsi jwale ofisi ya morero wa metsi dihlaba e na le selekane le lekala la thuto moo lekala la thuto le nkang e leng lefapheng le amanang le ditaba tsa tsona tsa mesebetsi ya kwetliso le ditaba tsa mesebetsi ya matsoho eo ka tlwaelo re bitsang TVD e leng Technical Vocational Department. Ke bona bao e leng beng ba sefolo kapa beng ba taba hore ba fe motho lengolo ka mora hore ba mo hlahlobe hobane ba mo hlahloba ka ditsebi ho tswa dikolong tsa mesebetsi ya matsoho. Dikolo tseo re di sebedisi di a fapana re tloha ho tloha lelwaleng TTI CCC le Lerothodi ke bona le ba bang ke se ke ka ba bang ha ba ke bona ba tlwaelehileng ka botsebi tabeng tsena tsa ntate le dikolo tse ding ka nnete mme basui ba hlahang dibakeng tse jwalo ke bona ba tlang ba tla ba etsa ditlhahlobo tsena e leng hore taba ena ya tlhahlobo e etsuwa ka boemo bo professional. E re ntate ke bontshe hore ka hare ho nka o bitsang e le framework ya ditaba tsa boiphediso e leng livelihood restoration and social development framework ho no ile wa etsuwa qeto
hore ho tlo tsebe ho fuwa batho monyetla ona ono wa hore ba ske ba iphumana ba tla ba sebetsa ka hare ho morero, ba sebetsa fela ka ditaba tsa tshebetso tsa motheo, e leng mosebetsi o mona o re tla re kwa fotsholo ke tsa mohlala, e leng fela o mona wa entry. Athe motho o na le skill se ikgethileng se mpang se batla bopaki. E re ke supe ntate hore tshebetso ena rona ke le ka bolela haeba o ka hopola seasoneng e fetileng hore re ne se ntse re qadile ka lehlakoreng lena leo mokgahlelo wa bobedi wa morero o ntsong o sebediswa hona teng. Empa ntumelle hore ke tle ke kene karolong eo re sa kang ra bua ka yona nako e fetileng, e leng lehlakore lane leo ka tlwaelo ya rona ya puo ya kwano re reng ke west ke hore ke lehlakoreng la tikoloho ya Katse, hobane mokgahlelo wa morero wa metsi a dihlaba o na le karolwana tse ding tsa morero ka moo tsa ntlafatso ya ditsela, le tsona taba tse amanang le matlo a diphalliso jwalo mmoho le tonoro lehlakore lane la west. Mme jwale kutlwisiso e ne le hore re boele re namele ka teng re fe setjhaba se phelang tikolohong e ka nqeno monyetla. Re ntate ke qale ka hore re etse dipitso moo re hlokomedisang ba setjhaba ka tshebetso re tlo e etsa ya tlhahlobo ya ditsebo. Jwale ebe hang ka morao ho moo re etse le ngodiso, re ba ngodise ba nang le thahasello, ba kgahlwang ke lefereo leo ntate. Ebe hang ha re qeta ho etsa jwalo, ke moo e bang re tla beha letsatsi re sebetsa le makhanselara le marena. Mme ha re qeta ho beha letsatsi ebe jwale ba tla ha ba se ba le teng, ebe re tla arola hore na re qala kang, re tla qetella kang. Ha ke re qala kang ke bolela hore re tlo hlahloba tsebo e feng. Ha jwale ntate ka lehlakoreng lona leo re pele ke potlakela eo, ho na le karolo eo ne ke tlameha ke le ka e bontsha. Ka tlwaelo re bitsa MOU, Memorandum of Understanding, e leng selekane pakeng tsa LHDA le lefapha le ke le boletseng. Mme taba eo e le ka hore e tiise tshebetso ya rona, ha re etse re phopholetsa e le hore re tla etsa ditlhophiso, re na le meralo le methati e latelwang e utlolohileng ho jwalo ntate. Mme taba eno ka boyona re hlopha hape ntle le marena, re hlopha botataising ba ofisi ya mehang e leng yona ya TVD. Ebe ba tla ra hlalosetsa hore na ba ka rata re etse ditlhahlobo di feng pele, mme ba tsebe ho kopana le dikolo tse amehang hore ba fumane basuwe ba jwalo. Re le ra qala pele ka ho etsa tlhahlobo ya kgaho ka Setene, kgaho ka Lejwe, e leng karolo tse pedi tseno pele. Mokgahlelo wa pele ile ka ha o etsa, re ne re o etsetsa mane sebakeng sa mission wa Laketo ha Seshote. Re le ra nka dibaka ho tloha bo Kgohlontsho ho dikela ke le ka ho bontsha dibaka ho nama hwane ke ntate. Re le ra nka ho tloha ka lehlakore la Kgohlontsho, ra nka lehlakore la Diseleng, ra phutha ho tloha ha Lejone le metse eno e ntseng e tla e kgutlela ka Seshote ka mo, ra dikela ka kwana ka lehlakoreng la Katse bo Hakhenene ho dikela kwana bo Konjwalo. Mme re le ra tla ho hlahloba mokgahlelo ona wa pele, ra tla mokgahlelong wa bobedi. Mokgahlelong wa bobedi ebe ba moo re neng re hlahloba ditsebo tsa plastering, ho dila ka samente, o sebedisa di-tools tse lokelehang. Mme hang ka morao mono ya ba re boetse re tswela pele hape ho hlahloba le taba ya ho tjheseletsa. E re ntate ke supe hore ke lebetse e nngwe ya bohlokwa,
qalo mokgahlelong wa pele e ne e le ho haha ka lejwe e le ho haha ka stene le ho hlahloba botsebi ba ho rulela matlo haholo tlhahlobo e neng e ho shejano le yona e ne le ho rulela ka mofuta wa o mona o tlwaetseng hore ke hippie mme e be ba mona mo re kenang wa bobedi wa plastering le wa welding re ke supe ntate hore ka go ditsebo tseno ka tlwaelo e ba bontate ho la nna ba le karolwana e fokolang ya bomme e atlehang hore le yona e tlotla e kenya letsoho ho hlahlojweng ditsebong tse jwalo re ke re kakaretso ya batho ba re atlehileng ho ba hlahloba ka hare le hlakolwana le la tikulo ya katse ke 640 a metso e robo makgolo a tsheletseng 40 a metso e robong e leng 649 e ya ntate ke kakaretso ya batho ba re ba hlahlobileng kaofela mme sephetho se tla se phatlalatswa se tswile se tla se phatlalatswa ebe re tla boetse re tlotla re ba selemong sena se tlang re tlo shebana ba tlileng ke ba feng ba saletseng ke ba feng bana ba tlileng ha re etse tlhophiso ya mokete o ka tlwaelo bitswang dikapiso kapo graduations mo re ba fa mangolo boteng ba hlomphi ba amehang ka haro makala re ke tlo go potlakise hobane re mokgahlelong wa pele fela mme re ile ra bua ka dintlha tse tharo tse fapaneng e le hore re phethele mokgahlelong ke tlo potlakisa ka hore rena hana boima ba mangolo ana ha batho ba se ba fumana ba o tla bona hore mohi o na le tjantjello ya hore hela na dejep e la ho so ba file ditho tseo batho bao e bolelang bophelong ba bona khiro e reng o so bile o banka wena mo ka bo ba etsa jwa re tle re tsebe hore na re na boima ba lengolo lena le hore ba file lona ha o re letisa phetoho bophelong ba le boima bo bokaina dejep ntate re ke supe hore lengolo leno le boima hobane go latela hore le fanwa ke lekala la thuto ka ho tlolwa e leng bona bimba taba e teng ko hore lengolo leno motho o na le monyetla wa hore a ka le sebedisa kapa la mo bulela monyetla ka haro tikolo ya Sadak e se le Sotho mona fela e sempudi le boima ba hore ke la matjhaba ho jwalo mona hlwahlweng ena ha bo rona se di ke tsena tsa Sadak ohle ho jwalo ntate ana to wankara ntate ke batla ho potlakisa hore re fetele ditabeng tsa bahahlaudi haeba o go kwetse mona empa haeba o na le tse pedi tse tsona o batla go kwala ka tsona o phethele ka pele ka tsona o so fetela bahahlaudi go na le potso e kentseng ya bobedi ne ke re ke o so iteka o itse na taba eo e bolela hore ha motho a ka ta ho fumana lengolo jwale ka ho tloloa o sa iphumana sa kae a kena tlo sebetsa ka haro morero ka nnete ntho e mpa nyetsa hala ko hore e o bulela menyetla lengolo lena le o bulela menyetla ha ho quthisano ha le hloka ho ba teng tabeng ya mosebetsi ho hlokwa mangolo le wena o na le bokgoni ba hore o kena sethaleng jwale o na le letho leo le tshwereng ho feta pele ho ba le lona re ke ikarabe fela ke sentse ke qholotsa le wena a ke re ha re bua ka menyetla re bua le ka hona mererong mona ho ntse ho hira hona mererong yena ke bolela hona mererong ke kala pele hona mererong mona ntate hobane a ke re ba kentse ding ka nnete tsohle fela le hona mona ho ntse ho sebetswa ho jwalo ntate ha re fetele ditabeng tsa rona tsa bohahlaudi ntate re ke re ka hara framework e tshwanang ya ditaba tsa boiphediso ho la wa hlauwa botsebi bo bong bo e ka nnang ya ba re ke qale tjena hopola hore bohato ba letamo bo nkang around 5,000 hectares bo apesa le ho fokotsa mohlodi wa boiphediso e leng masimo ho jwalo le dithepa tse ding jwale ba morero kapa re le ba morero re leka hore re fane ka mokgwa o mong alternative means of livelihood
o re reng ha re fokoditse mane re matlafatse ka ho fa ho hong hobane letamo ka bolona ke sehohedi sa bohahlaudi mme re metsi e fumanehang ka hare ho e dikanyeditseng letamo ke ntate e na le monyetla wa hore jwale e ka hlahloba ka mona ka bohahlauding ebe re ba le selekane jwale le bao e leng ba kobo ya bohadi tabeng tsa bohahlaudi e leng bana bao ka tlwaelo ba bitswang LTDC e leng Lesotho Tourism Development Authority yaba corporation tshwarelo ntate ofisi ya morero yaba etsa selekane jalo ka re bile le selekane ka mane thetsana ka mahetla ke re thetsana ka mahetla ntate mme ho thetsana ka mahetla hono wa rona ho etsa hore jwale bana ba amehang ka ho tloloha jwale ebe re sebetsa mmoho hore re be le dipitso re hlokomedise setjhaba ka bohlokwa ba bohahlaudi le hore na ba ka iphedisa jwang ka bohahlaudi mme ha jwale ntate tsela eo re seng re atametse taba ena ya ditaba tsa bohahlaudi ka yona re se re entse dithupelo haholoholo ke hona moo re ntseng re hata teng dithupelo tse se re di entse a ke re wa hopola hore ke itse re na le botjhabela le bophirimela ka mona ka botjhabela e leng ka lehlakore la ka mokgotlong ka Pudihadi re ne se re ile ra nka batjha ba ka ba 37 ebe re ba fa thupelo ya ditaba tsa tshupiso ya bohahlaudi kapo re ke sebedise lentswe lena le utlwileng ke re di tour guide taba ya tour guide ebe bona ba tlo tsamaisa bohahlaudi ho jwalo le ba lefwe ho etsa tshebetso e ho jwalo ntate mme corporation e tshwanang ya ba fa mangolo ka morao re ba fe dithupelo e ba hlonolofatsa hore bana ke dithokaetse tsa nnete ho jwalo ntate ke ntate mme re boetse ya ba re ha re ntse re le ka hare ho batjha re pharalle jwale re nke ba bang ba teng ba nang le ditsebo tsa mesebetsi ya matsoho fela e le ka ditaba tsa bohahlaudi ga nyolla ditsebi tsa tlotla di rupela ba bang ba setjhaba kwana re le ga ba le thupelo ditabeng tseo re ka tlwaelo re di bitsa di-crafts e leng ho etsa dihlahiswa tsa bohahlaudi tse ka di rekisang bo katiba ya mokorotlo le tse ding fela o etsa ka jwang o sebedisa jwang ga o etse ga sebedisa le difaha tse mona tse ka etsang dintho tse ntle tse shabalang hantle tseo ba ka di rekisang ebe ba ntlafatsa boiphediso ba bona re entse dithupelo tsa mekgahlelo e meraro e la ba mokgahlelo wa pele moo re reng ke thupelo ya mathomo ya ba jwale ya mokgahlelo wa bobedi e seng e ntlafatsa jwale e tshorisa tsebo yana ya mathomo ya ba ka ba le ya ho qetela moo re reng ha re o tsebe fela re rata hape ha o ka wa utlwisisa hore taba ena ke kgwebo ya ba ka ba fa botse ba hlahlella hape ka ditaba tsa kgwebo bohahlaudi re boetse ra pharalla hape ntate ra namela hona ka mane ka bophirima e leng hlakoreng la Katse re qeta ho fana ka thupelo ho karolo e nngwe ya setjhaba e ka ba batho ba ka bang 18 ba neng ba phelang tikolohong eno ya Katse o tloa bo Kgohlontsho jwalo ho ya kwana bo ha Kenene jwale but ha re so namele ka lehlakore la bo ha le jone bo ha se shute ho ya kwana ne re nkile metsenyana ene haufinyana moo re neng re ba rupela ka tsona ditaba tsona tseno tsa ho tsamaiswa ha bahahlaudi haholoholo ha kanqane Katse se ile sehoedi se feditseng mme jwale re ne re bona ho sontso ho pheleha ka bahahlaudi bo a phela ho jwalo ntate o se mo hiwa tseba hore Katse Cultural Festival ya tla sentse lo ya tate ka nnete ntate re le ra tswela pele ka ho kenya thuto eno ya mathomo ditabeng tseno tsa ho tsamaiswa bahahlaudi ka lehlakoreng leno a gola ka bokgutshwanyane ntate nka re hape re ntse re etsa tukiso hape hona jwale eo re tla re batla e mong ba bang ba bahahlaudi bao re ba is bahahlaudi di-tour guides tse nkuang di le boemong bo professional hore ba tlo tla ba re thusa hore
re tlotla re tshwaya dibaka ka hare ho mokgotlong mona tseo re tla re bokeletsa re tshwaya dibaka re di nka difoto re bokeletsa nalane ya tsona ha re qeta re tle re tsebe hore re hase mo e ka yang ya haswa hona teng e leng marangrang e leng ka dipampiri e leng ho leka ho rekisa bohahlaudi ba mokgotlong re sebedisa haholoholo bane ba re leng ba rupela e tla ba bona ba tla pota tikulo ena ba tsamaya re tla sa botataisi ba eo re mo bitsang hore jwale yena e sele matlokotshela ditabeng tseno ntate Ntate Heshep re thusa le ho araba dipotso tse pedi tse ratwang haholo ke babuhi mme ba etsa di-comment ka tsona hangata taba eno ya skills testing and accreditation ba e rata haholo hobane ke monyetla o mong o sa tlwaelehang o thuto le yang ho batho hona le yane rona re latang dikolong ka boturu le ditjhelete ena morero e atametse ba e rata haholo ba boetse ba rata taba ena ya bohahlaudi ka kakaretso bohahlaudi bonkwa e le taemane e kang re di ya ho e epa me re thabile ntate ha o arabile wena mmu tswela pele o tlo o iketse dipotso tsena ha e ka ya ba re legile ho araba dipotso tsena tsa hao le ntate Heshep but ha re di fihlela hantle tswela pele hore o tlo tshorisa hore na mohlomong re sile kae e tle re ha re khutla nako e tlang re re qetela taba ena ha re tatamang le mo re lo phethela le re ya ditabeng tsa phalliso ke ya tseba go sentse o fallisa ba seng ba kae ho ntse ho ena le merero e meholo ya ho fallisa ke tlo fa metsotso e mmedi fela hore o bo so robella ka yona o ho kae ka taba eo o ya kae ka yona Anet jwale ka re le ga hlalosa ntate hore morero o amme dithipa tsa boiphediso mmoho le dibaka tseo batho ba phelang mo tsona e re ke qale pele ntate ke re na le mekgahlelo e ka bang ke ya go le ka bone re na le tsela e tlohang mapholaneng e tla mona mo morero o ntsong o sebetsa teng re boela hape re na le tsela e tlohang mona Pudihadi e yang ka kwana ka bophirimela e leng lehlakoreng lane la Katse ke tse ding tsa mesebetsi e neng ile ya etsahala ile ya dilelekela yane eo e leng ka tlwaelo re ke advanced infrastructure mme ka ha ene le taba e neng e potlakile go la tlameha hore ditaba tsa phalliso di kenywe hantle ka hare ofisi ya Pudihadi hobane di potlakile morero o ntso o na le boitlhopho le tukisetso e neng e hlophehile hantle kapa e hlophehileng hantle e sa tatang ya bona hona batho ba angwang ke bodima ba letamo ba bewa kae ho ralwa jwang ditaba tseno kaofela eo e etswa ke mo consultant ya mehang le mo kontraka empa tsena tse neng di bonahala di potlakile ya ba tsona di fihla di kenywa ka hare ka hae ka mona eba jwale ke ditaba tseo tse go lokelang ho iketsetsa re tla iketsetsa tsona e re ke bontshe hore le tsona di tataiswa ke leano la matshediso e leng ka tlwaelo re ke compensation policy me botataisi bono ba leano ntate le etsa ebe bobebe fela ka hore le a supa hore na batho ba na le boikgethelo ba tshebetso ba hore na ba ka batla ho haelwa ka tsela ya mofuta ofeng mme o la ba le dipuisano tse telele tse ding di entse di entswe ke modisa ile mo consultant tse ding tse di entswe ke ofisi ya rona re ntse re thetsana ka mahetla mona le mane o fihlela ba ameileng ba utlwisisa dipuisano tse ding tse di tswella pele le hona jwale ya ba ntate ka dibaka tse ke tseng di arola ka bone ke boletse tsela jwale ke bolela ya bobedi ke dithapo tsa motlakase di ama matlo a batho bane jwale ha wa lebellwa hore ntlo e ka batla sa dithapo ebile ba bang ba angwe ke moo ho nong ho hawa substation
e ntse le ditaba tsa motlakase le teng, le bona ba tlameha ho falliswa. Hono ho tjhekwa kwari lehlakoreng lane leo re reng ke diphofu pela Mamahau kapa Hapudi. Motsu o nono le mono ho la tlameha ho tloswa kaofela, yaba batho ba ikgethela dibaka tseo ba ka ratang ho fallisitswa ho tsona. Boholo ba bona ba le ba kgetha hore ba ye ka haufi le tikoloho ya tsela eo ba ntseng ba phela ka yona, ba ntse ba le haufi ho tse ding tsa dikarolo tsa dithepa tseo tse ba phedisang e leng masimo, makgulo, jwalo jwalo. Hobane bonnete ke hore ha re kgothaletse batho hore ba tlohe moo ba nentse ba phela ka teng, re fetole metso ya bona, ke ditlwaelo tsa bona, le ho ba arwanya le beng ba bona. Ke ntate. Mme taba eno ka boyona fela ntate, re le ra atleha hore re hahe matlo a ka bang 24 moo re neng re fallisa malapa a makalo. Mme ke yona fela taba e nka o fang yona hore ke taba eo e qadileng pejana hobane ne e potlakile, ne ba falliswa ba bang ba bona matlo ana a hauwe ke dihahi tse fumanehang ka hare tikoloho yona ena ya moo ba phelang teng ka kgetho ya bona. Ntate. Jale ke a tseba hore re ka harolla toloki ga ba ga ya dikela kwa ka lebaka la nako re tla tshwara mohatla a kguti mona mmuhi. Podcast ya hao e ratwang ke wena e ne e o tshwaretse hakalo ka jeno. Tswela pele ka di-like mono le di-comment, follow us on Facebook, on LinkedIn, on YouTube tsa Morero wa Metsi a Dihlaba tsa Lesotho.